apaan nih? Cewek gua diputusin mulu. Berapa kali nih? Duh. Padahal gua lagi ngapa-ngapa cuman ngobrol sama cowok doang, sama cewek. Biasa cewek gua salah paham dulu gua. Nggak kira selingkuh. Aduh, parah. Gimana ya caranya? Cewek gua akhirnya susah banget ya. Kayak bunuh diri aja dah. Apa tuh Bang? Kayak galau. Sambil lah. Lu ngapain di sini? Lagi galau gua, Mur. Galau kenapa sih, brother? Gua diduain sama cewek gua, terus gua diputusin sama cewek gua. Makanya mampus lu lagian sih lu. Segala pacaran masih kecil, pacaran mampus lu. Nah gitu, aduh, ilah, ayo mantep, bang, mabar bang, nah, cepetan. Iya nih, gua udah OTW login. Ya, oke. Mantap. Dikit lagi gua mabar nih, asik, kita mabar main bareng, kita login, udah lama kita nggak login. Dasar anak binatang, Ih, gak jelas banget mainnya. Kayak kotoran manusia. Dasar hewan. Elah, kesel gue main lah, mati lah. Gue cabut aja deh. Muka lu ngapa kusut begitu? Biasalah Pong, si ngoot bucin dia sama ceweknya. Kucing kenapa lu? Gara-gara ngapa sih lu kucing? Gua diputusin sama cewek gua. Gua diduain sama cewek gua. Mungkin kayak lu palingan nyebung muka biasanya diputusin. Ini mutusin palingan dia. Percayaan banget sih menjadi orang. Gua nggak pacar sama dia, emang ngapa jadi repot. Pacaran jelas. Udah lu berantem aja lu gara-gara cewek doang. Aduh.